aho fulanna munna tauhidi tana au bake ko kala shirku amba fu ko damado annahu a'jamu jam wa Allah bihi a'jamu jamba wa Allah bihi munna ambe shinshi ambe shirku fana kala mushrikiya mun ambo hammino fana ye ko kala ka kakkalite wudo ka kannoni ya wudo kamu la kalala ala sosorani junubu ye junubu ni ala sosorana ye junubu min kabona junubu min kabba be abeye o ye shirku de ala sosorani junubu ye jiya kono shirku de kabona be shirku de junubu kabona be o de yato ambe shinshi shirku ka o de yato kiden de lakka nyininka Abdullah ibn Mas'ud ya nyininka ayu jambu a jamu inda Allah qala an yushrika billah shay'a wa huwa khalaqaka an tajalu lillahi nidda wa huwa khalaqaka akoy kabbato fe ngure fara alaka kasura le de kelempe yidda kiden kon ninde kabboni junubu be lugmana ko ya bunayya la tushrik billah inna shirka la julmun ajim lugmana kunde kana fulana farala kade fulan kafoya tonyali bile de do kata ima kana fulana farala ka wa man yushrik billah faqad iftara isman azima ala ko ni mogo moye fulanna fara ala ka iye junubu bele ba tige kake mushriki galon tigela de kada ala ka ewa junubu ni ala sosora naye shirku de kabona be fulan ka fuya de kabona be ala de ka juguna be wodi ato ambe fulan ka fuya fona derisuke ka lakala ka mo lakala la purubu yere korosa ma chogomi فلان أن الشرك يهبط آمال كله فلان من أم بشركون لا كلام غول أم بشركو كلا باسكو شركو الأكبر فلان كفويا كم بابا ببارا بدتشنا أبي كبارا بدتشنا الشرك الأصغر من فلان كفويا فتني نو دونا بارا منا أبو بارا تشنا مي فلان كفويا كم بابا ببارا بدتشنا يبلو ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ala ko ciden ma akunne ala ye wahaw ci ima ko min ye wahaw ci ciden won toma enye chogomi ini ka ciden ya fule ni ye fulana farane ala kan bi ka baraw ciya law asraku la habita anhum ma kanu ya'malun ala kun nabinyo ka kibara kun nutu ni fulana farane ala ka dro mbuka barabe ciya mbuka barabe ba ciya donc ninde fulana ni nambe shiriku fana derisu ke ka kala ka do shiriku kumba babi ka barabe de ciya foi to yibolo ni shiriku al-asgharu bi bolo shiriku fitinu bi bolo o do na bara mina bo ciya asabana anna allah la yaghfiru liman mata ala shirk sabana min ban sisi ka shiriku fana kala ala ko ni mo sara fulan ka foyaka akwala te yafima inna allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ala ko ni ala te yafade ni mo ye fulan fara isara aya sara ye do fara ne alaka inu sera ne alama ne ala te yafima de me junmu min te fulan ka foya mbo ya fa mo min nyenjia إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار كيدن كو على كو قرانا كنا كوني مغو ني فلان فر على كي يشركوك يسارك كو ارجنا دوني كيرا اما حراموي
koy ika sigi yoro jahannaba tasuma de ko ni donna koy te bode wala sirku be bara be de cinya sirku kumba be bara be de cinya man mata yushriku billahi sayyadaghalanna cirin ko ni mo sara e ko ni bake ka fendo ni de fara alaka ini bara sirala malama ko tala ibir tasuma kuno wa qadimuna ila ma amilu min amali fajalina haba mansura ninye sabanay mu nyato ambe ciriku kala kanoni yaw kala parce que alete yafa ni mo sara kala te yafima e wa kumba bana fitini be kuma sahale ala te yafima me faram fansira min be kumba bani fitini ce kumba ba ala te yafima la gara ibedo jahannaba ko ite bo fitini ala ta yafima la gara me ni donna jahannaba ko no ajunubo hakke janana ka boy lay be bo na ala te yafa sila kuma sahalena nanina annahu qafiyu fi ghalib ahwalihi mun nambe shirku fana derisu ke kakala ka nyedo parce que shirku mushriki ya fule akalla halaw dola ko dogolende do beta do parce que do be duskunde kono ado abe duskunde kono adogolende duskun kono mogo ta do ode yato mogo do be adusukun kono abe sira kaburu tiginye cogomi ate sira la nyawo cogola abe sira kaburu tiginye cogomi de ate sira ala nye o cogola ado fule ni ko karasa ado be na ye ko juguke ako ale ma ke ni ko ikalne alay ni ma ke abe sika kalne alay sinyata me ni ta ina tara kaburu dofe abe kaburu tigi min bonya abe siro nye ni na tara kaburu yoro la kwa kakale atese kakale shirku min ba duskun kono su sirani min ba duskun kono atese kakale odi hato mugo chaman ba dambi kata silamiya ma ba fale silame kasoro mushriki do parce que ale reta do ko ale mushriki o mushrikiya dogolendo cogo yaw dola wodi atala ko ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikuna ala ko mo chama malli manani ala abada fu kalli man yen kono nana mushriku de do kasura ireta kalama ala ireta do ko ala mushrike kasuru mushrike do wodi ato ambe mushrikiya fana kala nko wodi ato huje fata bun yaman abena matinu kono nala ayeta foye mogo dola ya tige kafili ako ala ko qur'ana kono ma yu'minu aktharu billahi illa wa hum mushrikun iba sur mogo do ye mushriki atado ale yere tado ko ale mushriki ayeta fo intige kafili ako ala ko qur'ana kono utama malli manani ala ya bara fo mushriki ya bugolo me yala annahu jafata bun yamani be saka ke kelenye koni e mogo katafe ikatiga ayina te kelenya o yorola parce que ale ce den ka seban ye a wakati seba beba ko seba beba nofe nyemo ba nofe abetta hudi tigi abenni haklina de ba bela bena te sega ke kelenya o yorola donc munya to ambe cirku kala kala ka nyedon akalla halana kanuni yaw do dogolendo mugo bese ka ye u kono kasorita kalama دورنا أن الأنبياء قافوا من الشرك من أنبي شركوا فنكلا كانوني يو كلا نبي نمو يري شرانا مشركين مغوري ده كان فري ولا جاك فري ولا نبي نمو يري شرانا شركوين إبراهيم كو تشغدي إمام الموحدون tawhidi tugu be kanyema ala tere ako wajnibuni wabaniya an nabuda al-asnama ako ala ikanne koroshi ikanyero majanya nindon an kana boli batode ibrahima yiresirana shirku kono ni aya tawsirin ibrahima tayyimu ako o man ya'malu li bala bada ibrahim ako ibrahima kofe mo juma hakili be shigi musriki ya balaw koro
ibrahima hakkili masigi min kono min filela tasuma kono tawhidi defali sababula shirku keleli sababula har bi o yere be sira musirkiya ɲe abe ala dele ko ale k'ale tanga ka bɔ shirku ma mogo juma hakkili be sigi wala nin de y'a to shirku fana an b'a derisu kɛ k'a kala k'a dɔn nin ye tɛ duruna ye wɔɔrɔnan anna nabiya sallallahu alaihi wasallam akhbara bi wuqu'i shirki fi hadhihi al-umma cide nyan kibariya ko nim manton ku bena shirku ke wodi aton be sira shirku nyamba dersuke cide nyan kibariya ko nim manton bena mushriki yake harisa do nana cide ko la yajhabu al-layl wan-nahar hatta tu'bada al-latu wal-unza cide ko suni tilete ta abada follata ni wonja be batu alaikum mantuna mana jiyata wala bara la tani wonja be bato la tani wonja bato rashi sawba atake ka bato hadisa wore kuno ciden ko la taqumu satu hatta talhaqa qabailu min ummati bil mushrikina aw hatta yubadu al awsana hadisa wore la ciden ko jiyata wuli abada fo de kam manton do ube fara mushriku ka jiyata wuli abada fo de kam manton do be fara mushriku ka ube boli bato wa innahu sayakunu fi ummati 30 kajabuna awa ko ale kam manton mugo bi sabab galon tigela bi sababe ye ale kam manton la kulluhum yaj'um annahu nabiyyun akelen kele ba galon fo ko ale nabi nyumay wa ana qatamun nabiyina la nabiyya badi aw nide nabi nyumo timme bagay ne yimata nyako fe hadisa wore nana ciden ko la taqumu sa'atu ako jeetu wala bada hatta terita riba aliyatun nisa'i dawsi inda jili qalasat ni hadisa be bukhari kono jili qalasa ciden ko jeetu wala bada fo dawsi kam muso o bobara be lamaga boli min to jili qalasa nube nyoni boli mbatolo nu jama be chayay ube nyogo nyoni fu be nyogo nyoni fu bo baraw be yere nyogo nyoni kama nu be chaya boli na kabato ninjil qalasa boli de to fi janubi makka mamlakat arabiya janubi nta abamanan kando ha ni nyesi ikan numu yanfa ni nyesi kibla man numu yanfa nyero juma banya fa ikini mbola numu mbola yanfanye januba mamlaka saudiya fando comme nete abamaran kando saudiya fando borin tumbe de malke abdulaziz tilela ale de ya tige kaboy malke abdulaziz fama munum be siso fa tumami ale nana de aya boy aya yoro guruja kaboy pew donc ne hadisa fana ya yira cide nya yira le kam mantum bena fulan ka fo yake donc o de yato ambe ewa shirku fana amba adresu ke parce que ciden ko ale kam manton bena fulan ka foyake ciden nya tinya fo jamana jumambe sisa ni ewa kaburute ni mogo be atawafu ube ni kaburute ni mogo be dafalen kala ube kaburutigi nu be dama kasala jamana jumambe sisa na teke kene kay fo saudiya ni saudiya te anta jinya jamana si soro fo kaburu do be mogo babato kene ka ate dogola fana donc o de yato ambe ewa shirku fana amba ale fana derisu ke ni nye woro nay wolon fulanna halun nasu allazina yantasibuna lil islam
anko woruna e juma ciden ko nimmanton bena boli bato wala fulana munye silamo ka ali hala jiya kono sisa munum buddam be kata silamiyama o ka ali hala seta jiya kono o koso odiyato ambe shirku lakala ambe shirku kala ka derisu ke ka kalite udo parce que ni dugu kolo la halawle silamo ka hada madon kala halaya sisa munum buddam be kata silamiyama sisa abe achaman be fulan kafoya dugu site jamana sita nya fo chogmi kene kan ni kaburu te ni kogo bala bon jorala kantigaru beke ala dafale umbeke ala mogo be damakasha ala mogo be sira kaburu tigi yerenya katime alaka mogo kali halakoso ni bagate dola tapelpe dobe dola sebembe dola ewa nami noro be dola iba soro ewa katimu dobe dola ko ne ka saragati munum bu dambe kata silamiya mal bi ni yu kala halaye a caman ba dambe kata silamiya ma me abe mushriki ne balima har an ka jamana kono no ba fu ko keme bi kono to ni duru ya silamai ni mushriki bo ala ka bidiya mo bo ala mun yere be ciden ka sunna haqiqa kala fa musarraf salim eska keme ibe fula yere so bi konontoni duru imbe yennin togode rubu dambi kata silamiya ma me o ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum mushrikuna umalli manani alay abara fufulan ka foya bubolo ni ma fulan ka foya sebela masor min bolo ibe fulan ka foya kuma la masor ale bolo ube ibe fulan ka foya ke wale la masor bolo dele min ka hada madon ka aqida cinyalendo mugo chamman ka aqida cinyalendo janko an ka jamana e kam mogo bilaw ka kuma doro katan ni mawlidi daminana katan bila bi ambe komina ni mogo min be erjo soso lamme kuma u dobo fo yere kuma u dobe fo hakrina nyuman ni mogo ni ka hakili kani alla ya siranya bila limana bila tase ko lamere utese ko lamere ni min kuma na ibebu min kala manaka kuma utilele doro ibebu min kala mabe jange abeta kuma fo e yerebe aka vocal yere effacer ka boy bolo sinyakele munna parce que dusukun nunu de mani ni hada maden ka dusku tawhidi ta kono ni hada maden ka dusku ma aqida do ni har e ka kuma tileni ne nyate tile ibe bo min kalama min be duskun kono dro le o de bena bila nenka ibe sirabila ala inna fil jasadi mudghatan إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله ألا وهي القلب kiren ko sogo bu kelem fule farikolo la na nyana farikolo be nyana na chinyana farikolo be chinyana way duskunde ita do ko maliyen chama duskun chinyalendo abara fo aka kuma ikallame parce que nen fule de miqraful qalbi doni ko ba ko nende ye duskun ka jifile ibe jifule ke ka jisole ka bo daga kono chogomide nembila ni ba fe ka hada maden ka dusukuna ko tado abila ka kuma doro na yire ko abe kuma tile chogo mimbe dusukun kono be tilala kana bila nen ka bafo dusukun tile lente mo chama ba dambe kata silamiya man dina haqiqate tawhidite shirku de ba chaman dusukun kono wala anka hammini shirku ye anka kala anka do وسجنا أن المؤمن لا بد أن يعرف الشر من أم بشركوا لكلا أم بشركوا كلا مؤمنين فويكا كوجو دودة ibi yere korosara ma chogome wuje fada buri yamani ka hadisa jambe akom mugo sebo to tumbe chide nyininka hera dela comme ale tumbe chide nyininka kojugu dela ko kojugu kanute de na besira kojugu kana soro bayturu kila koko aleya ayire aleye ewa kojugu nyini ka do ko kojugu kanute de ko puruka aleyire ko abayire kolosi kojugu ma chogome ko ni mugo min te kojugu do ko ibe biya kono ni ma ko jugu nyanyine ka do ibe do akono koy
odi ato fo shirku ka kala de kala kala mogola parce que ko jugu de do dugu kolo ko jugu be nyema ye mushrikiya de fo ka kala ka nyado de ko la kala mogola de mogo ku nyado puru be se ki yere kolo sama chogmite biya kono odi ato ambe shirku donc ambe afana la kala mola kala kala bari mo muqaddima ni munun ta kombe kumuka ni nya atoye munye anwa tauhidi ni alay dersura yiranna wakati sera tauhidi noni yaw ni alay wakati wure yiranna isallahu dersu beke oka me bi anye ni muqaddima inke anye woni mo min benni ndo parce que toujours doni barika ye munye doni sage kata atigima nyeni muqaddima minke ni mo min ba pe kanunu nye munun fote kume kunyedo kosobe sagi kata Sheikh Salihu Sadu As-Suhaimi Salihu As-Suhaimi Sheikh Salihu As-Suhaimi Suhaimi ye kitabu tawhidi aya asrahul minke kaseti folo ta atere sarase muqaddima abeye nununda ado amadrisuke aye muqaddima beke nyemunun fode minye ewa Muhammad ibn Wahhab ka ewa tawhid kitabu qisa ana abdurrahim ka qisa ota kono de min fule ka munun fo tawhidi togo yala ani fule ka munun fo shirku togo yala ibeta Suhaimi ka kaseti ayat kitabu tawhid sarahu kaseti tanishegi kaseti folo muqaddima ta olame nyemunun fo ibu surabu fo ko prepare latege katemene takayre parce que nayu surunya abu perpere latige ye ku delila fo ku perpere latige kateme netaka et puis avec kuma tawhidi noniya sabainka o kaseti kelen kono ambe ala deli alaka nin tawhidi kitabu min fulene nye akalan chogo nyuma na timme chogo nyuma alaka no yanye nanye munun kala kono ala ku bara nyugo yanye ku ke anka duskuna sirwiye subhanakallahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk